Я родился в Республике Дагестан, Махачкале. Вначале я очень много видов спорта поменял. Ходил на футбол, ходил на борьбу, на какие-то различные ударные виды спорта. Это были какие-то отдельные виды спорта, где можно только бить, только бороться. Но потом как-то я попал на боевое самбо, и где можно совместить и ударную технику, и борьбу, и грэпплинг. С Хаибом у нас очень близкие отношения. Он не просто мой спарринг-партнер или друг, он для меня как старший брат, и он мне показал дорогу в жизни, уже протоптал для нас дорогу. Чуть постарше, мы жили в одном районе, очень много времени вложил в меня, очень много сил, сделал меня тем, кем я сейчас являюсь. Насчет того, что он сказал, что хотел бы, чтобы я стал чемпионом, в первую очередь это была мечта моего тренера. Я буду идти к этому, буду прилагать очень большие усилия. Burši je malo izolovano selo smešteno na strmim planinskim obroncima Dagestana u srcu Kavkaza. U ovom selu živi tek 200 ljudi koji opstaju u surovim uslovima suočeni sa ekstremnom klimom, teškom dostupnošću i ograničenim resursima. Međutim, upravo u ovom mestu se rađaju bivši, trenutni i budući šampioni MMA sveta. Sve je počelo od dečaka koji se sa samo 9 godina rvao s medvedom, a zatim pokorio najelitniju MMA organizaciju i otvorio put svojim drugovima, braći i rođacima. Njegov otac, legendarni Abdulmanap Nurmagomedov, imao je želju da, nakon Habiba, njegovog sina, pojas preuzme njegov drug iz detinjstva, Islam Makhachev. Ispostavit će se da je to bila Abdulmanopova poslednja želja i ona se obistinila. Islam Ramazanović Makhachev rođen je 27. oktobra 1991. godine u Mahačkali. Iako je rođen u gradu, Makhachev je veći deo svog života proveo u već pomenutom selu Burši. Islam je bio slab tokom svojih dečačkih godina i morao je da se bori kako bi stekao snagu. Za razliku od trenutne situacije gde Islam ima na raspolaganju svu vrhunsku opremu za trening i svetski poznate trenere, svoje prve treninge započeo je koristeći resurse koje je mogao da pronađe u planinskim predelima Dagestana. Konkretno, Makhachev i njegovi sparing partneri su tegove zamenili teškim kamenjem. Toliko je težak bio njegov put ka ostvarenju UFC snova. Sadašnji šampion nije bio samo miljenik svog oca, već i omiljeni učenik svog bivšeg trenera Abdulmanapa Nurmagomedova, koji je borce iz Dagestana doveo do samog vrha ovog sve popularnijeg sporta. Makhachev je počeo da se bavi borilačkim veštinama u ranom uzrastu, počevši od tekvondoa sa 7 godina. Nakon toga je trenirao kineski borilački sport Sandu. Zatim je godinu dana trenirao slobodno rvanje, a potom se prebacio na mešovite borilačke veštine. Tokom treninga pohađao je državni univerzitet u Dagestanu gde je studirao fizičko vaspitanje i sport. Da bi finansijsku situaciju mogao držati pod kontrolom, morao je raditi kao obezbeđenje u klubu. Njegov šef mu je dopuštao da trenira tokom radnog vremena i isplaćivao mu platu dok je Makhachev bio na takmičenjima i trening kampovima. Godine 2014. osvojio je titulu u kategoriji do 74 kg na nacionalnom prvenstvu Rusije u borbenom sambu, a taj uspeh je ponovio 2016. godine. Makhachev je 2016. godine postao i svetski šampion u sambu na svetskom prvenstvu održanom u Sofiji. Первые большие такие для себя соревнования я выиграл. Юг России по Ушанда. Вот тогда был самый мой первый большой успех. Сначала я ходил на тэквондо полгода, наверное. В школе еще ходил, когда занимался. Потом ходил на Ушанда. Потом тоже оставил Ушанда и записался на вольную. Ходил 1,5 года, наверное, вот так на вольную. Потом мы переехали. У меня будет чуть такой небольшой перерыв. Года 2-3 я вообще не занимался. И потом я уже с Хабиба знал по школе. И потом узнал, что его отец тренирует. И вот так начал ходить к Хабибу отцу, Абдулманапу. И вот до сих пор занимаюсь у него. Profesionalnu karijeru u mešovitim borilačkim veštinama započeo je 2010. godine na Tsumada Fighting Championshipu. U svom debiju u lakoj kategoriji pobedio je Magomeda Bekbolotova. Početkom sledeće godine Makhachev je debitovao u promociji M1 Global, gde je nokautom u prvoj rundi savladao Tengiza Huču. Nakon toga pobedio je Martirosa Grigorijana, Magomeda Ibragimova, Vladimira Egojana i Miguela Grigorijana. Godine 2012. Makhachev je savladao Anatolija Kormilkina, a 2013. godine pobedio je još 2 protivnika. Svoje posljednje 2 borbe u M1 Global promociji odradio je 2014. godine savladavši Jurija Ivleva i Ivicu Tuščeka. Nakon što je 2014. godine napustio M1 Global, Makhachev je potpisao ugovor na 4 borbe sa UFC organizacijom.
Debitovao je u organizaciji UFC u 187 u proleće 2015. godine, pobedivši Lea Kunca submissionom u drugoj rundi. U sljedećoj borbi na UFC u 192 pretrpeo je svoj prvi profesor Adriana Martinsa. Моя работа, я считаю, самым большим провалом, это я согласился с Хавьером Мендезом идти в обмен, когда дрался Ислам Махачев. Он мне подошел Ислам, может быть, я пойду в обмен, буду рисковать. Он очень опасен в первом раунде. Но что Хавьер сказал, Ислам готов, дай ему это сделать. Я махнул головой, не соглашался. И в течение недели они уговаривали, мой ученик и мой напарник, тренер Хавьер, я считаю, на данный момент это лучший тренер мира. После него только я в Европе и в России. Поэтому я написал в своем дневнике и заставил написать обоих. Я не был согласен с этим планом. И Ислам Махачев рухнул, упал. Это первое его поражение. Поняли, да? Поэтому Исламу говорю, в последующем, если хочешь падать, иди без моего согласия. Ispostavit će se da je ovo bio jedini poraz trenutnog šampiona lake kategorije, koji je nakon istog nanizao 15 pobjeda tokom dugih 10 godina. Do 6. oktobra 2018. godine Islam vezuje 4 pobjede, a onda sledi verovatno i najveća noć u istoriji organizacije. Meč Habiba Nurmagomedova i Conora McGregora. Sad, svi znate kako je se to prošlo. Habib dobija Conora, a nakon 4 iscrpljujuće runde preskače ogradu oktagona kako bi se sam suprotstavio kompletnom Conorovom timu. Naravno, prvi koji je u tome pratio Nurmagomedova je Islam Makhachev. Nakon celokupnog haosa te nekoliko povređenih boraca, gledalaca i pretnji, usledila je konferencija predsjednika UFC-a Dana Whitea. Of course, the guys who jumped in will never fight here. They'll never fight here. Listen, I've been working hard for 18 years to build the sport. Međutim, istog dana se izjašnjava Habib Nurmagomedov. Ako odlučite da ga otpustite, treba da znate da ću i ja otići. Nikad ne odustajem od naše braće u Rusiji i ja idem do kraja zbog svog brata. Ako ipak odlučite da ga otpustite, nemojte zaboraviti da mi pošaljete raskid ugovora. U suprotnom ću ga sam pocepati. Nakon svega ovoga sledi borba sa UFC debitantom Armanom Carukijanom, trenutnim prvim izazivačem u lakoj kategoriji. Islam dobija meč nakon 3 runde odlukom sudija. Да, я еще говорил до этого, я начал кататься на мотоциклах, когда Абдулманап Магомедович был в больнице. И я так и думал, когда он выйдет из больницы, все, закончится мое увлечение. Ну, я это 99% знал, что он один раз мне скажет, если уже еще раз увидит, то он пойдет ко мне домой или сожгет, или там сломает мотоцикл. Međutim, Abdulmanap Nurmagomedov nije dobio svoju bitku sa koronom. Preminuo je 3. jula 2020. godine. Teško mi je, sve se promijenilo od kada je otišao. To se odmah osjetilo u teretani. Nekako je postala prazna. Mislim da jedino Habib može da preuzme njegovu ulogu trenera i niko drugi. 24. oktobra 2020. godine Habib nakon pobjede nad Justinom Gaethjem te neporaženim skorom 29-0 spušta rukavice na pod i objavljuje da se povlači iz MMA sporta jer ne može da nastavi dalje bez svog oca. Šampionski pojas prelazi u vlasništvo Charlesa Olivere. Habib odlučuje da nastavi viziju svog oca te postaje trener u nadi da će Islam zauzeti njegov tron. Nakon 7 godina provedenih u organizaciji i 11 upisanih pobjeda, Islam konačno dobija šansu da se bori za šampionski pojas. 22. oktobra 2022. godine u drugoj rundi savladao je Brazilca te ostvario svoj san, ali i san i želju Abdulmanapa, koji je od svog sina i omiljenog učenika napravio šampione. Ovom pobjedom dobio je nagradu za performans večeri. U novembru 2022. godine Makhachevu je dodeljen orden za zasluge Republici Dagestan za njegov uspeh u borilačkim veštinama. Makhachev je odbranio svoj pojas protiv UFC šampiona perolake kategorije Aleksandra Volkanovskog 12. februara 2023. godine na UFC-u 284. Makhachev je pobedio jednoglasnom odlukom sudija, iako je Volk uputio čak 70 udaraca, nijedan nije prošao kao nokaut. Ova borba donela Islamu nagradu za borbu večeri. Nakon pobjede, Makhachevu i njegovom treneru Muslim Amir Eslanovu dodeljene su medalje Salih Sulejman, najviša priznanja Ministarstva sporta Dagestana, koja nosi ime po slavnom rvaču. Makhachev je trebao odbraniti svoju titulu po drugi put u revanšu protiv Charlesa Olivere 21. oktobra 2023. godine na UFC-u 294. Međutim, Olivera je bio primoran da otkaže učešće zbog povrede, te ga je zamenio Aleksandar Volkanovski. Makhachev je pobedio borbu nokautom nogom u glavu u prvoj rundi.
Ova borba mu je donela nagradu za performans večeri. Islam se zatim suočio s bivšim privremenim šampionom lake kategorije Dustinom Poirierom na UFC-u 302 1. juna 24. godine. Pobedio je D'Arce choke zahvatom na 2:42 pete runde. Ova borba mu je donela i nagradu za još jedan performans večeri i borbu večeri, ukupno zaradivši $100.000. Usledio je UFC 311 18. januara 25. godine. Iako je prvobitom trebao braniti pojas u revanšu sa Armanom Carukijanom 24 sata pre borbe zbog povrede leđa izazivača, uskočio je Renato Moicano. Makhachev je pobedio D'Arce choke zahvatom u prvoj rundi te pokazao zašto je broj 1 pound for pound borac UFC organizacije. Islam Makhachev je postao simbol ne samo Dagestana, već i sveta MMA sporta. Simbol koji je od dečaka iz planinskog sela stigao do statusa najboljeg borca na planeti. Sa 27 pobjeda u profesionalnoj karijeri i šampionskim pojasom oko struka, Islam je dokazao da snovi, čak i oni iz najudaljenijih krajeva sveta, mogu postati stvarnost. Ali Islam zna da ovaj uspjeh nije samo njegov. To je delo jednog čoveka koji je ceo svoj život posvetio stvaranju šampiona, Abdulmanapa Nurmagomedova. Svaki njegov trening, svaki korak i svaka pobjeda nose deo te vizije. Onaj koji je stvorio Habiba sada kroz Islama ispisuje nove stranice istorije. I dok Islam Makhachev stoji na vrhu svijeta sa pogledom uperenim ka novim izazovima, jedno je sigurno. Nasleđe Abdulmanapa i Habiba Nurmagomedova živi dalje. U svakom potezu, u svakom borcu iz Dagestana, u svakom trenutku kada se u oktagonu čuje ime Makhachev, to nasleđe ostaje večno. This my belt for my coach Abdulmanap Nurmagomedov. Many years ago, he told me, just training hard and you gonna be champion. And I wanna give this belt. This is him and his father make me, I know. Ljudi, hvala vam na velikoj podršci i na prelepim komentarima s kojima ste me dodatno motivisali da nastavim u istom smeru, a koje ste pisali na konto prošlog klipa u kojem sam pričao o problemima s kojima se suočio kanal Clyde Sport Channel. Mogli ste vjerojatno da primetite da sam u ovom dokumentarcu koristio znatno manje UFC sadržaja, a zbog autorskih prava. Tako da sam se odlučio malo za neke fotografije i za neke privatne snimke Islama Makhacheva. Tako da nadam se da će vam se dopasti ovaj dokumentarac. Vidjet ćemo ko će biti sljedeći borac o kojem ću pričati. Možda bude neki regionalni, a možda opet neki strani borac, odnosno borac UFC organizacije, ali vidjet ćemo. Do tada uživajte ovo dokumentarcu, ostavite koji komentar i naravno subscribeujte se na kanal. Hvala vam, vidimo se.